it would be catastrophic. And not to mention the fact that our capabilities of getting everyday necessities. Byaba ari amahano simvuze byinshi gusa byagira ingaruka ku isi yose kuko hariya niho hava ibikomoka kuri peteroli kandi byakora ku karere kose bivamo ibihumbi n'ibihumbi byakwicwa ku mpamvu zidasobanutse mu kuri. Aho urebye mu ishusho nini ibi byatera intambara gatatu y'isi. What occurred on the ground. You got to look at the larger picture. This easily could lead to World War III. Syria. Abavandimwe b'abanzi ubundi bagaragara mu mafilime cyangwa se mu bitabo by'inkuru ndende. Gusa kuri ino ncuro ngo byabaye impamo ndetse bahurira imahanga muri Al-Jamhuriya Al-Arabia As-Syria. Muri iki gihugu niho ibihanganye bibiri byisanze bihanganye hagati yabyo ku buryo butaziguye ndetse bigahangana n'umwanzi umwe ku buryo buziguye. Byibura ibihugu 10 bikomeye byisanze muri intambara irimo ibice bitatu byose bishaka kwigarurira iki gihugu kiri ku nyanja ya Mediterane ifite ikivuze kuri benshi kubijyanye n'intambara. Ni intambara irimo amayobera gusa n'udutiza umwanya wawe uri buze gusobanukirwa n'intambara ya Syria aho nta utinya gupfa mu gihe yarakora bene wabo. On est prêt à tout pour le peuple kurde. Twiteguye buri kimwe kubw'abaturage b'abakurda nubwo twaba ibitambo ndakubwira ko nubwo napfa hazaboneka uwo kunsimbura ku rugamba. Il y aura toujours quelqu'un pour me remplacer au combat. Ni intambara ya Syria nkuko byumva iryo jwi ni rya Jado dukuze kandi urakoze kuba ugiye gutega amatwi iki kiganiro. Syria irazwi cyane mu mateka dore ko abanyasiri ba kera ndetse bafatanyije n'ubwami bwa Babiloni bari mu basenye ingoma y'abaheburayo imbere yo guhigikwa na Alexandre mukuru n'abagereki. Aba cyo kimwe n'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati byaje kwigarurirwa mu nkubiri y'Abarabu mu mwaka w'1400. Aha nyuma yaho Ariko baje kuba kimwe mu bihugu byari bigize ubwami bugari bw'abanyaturukiya ubu bwari bubuzwe nka Ottoman. Ubwo intambara ya mbere y'isi yari irangiye ndetse Ottoman itsinzwe mu ntambara irafatanyijemo n'Abadage, iki gihugu cyaje guhabwa Abafaransa ngo bagikolonize, ikintu cyari cyeze icyo gihe ku mugabane wa Aziya hamwe na Afrika. Syria yaje kubona ubwigenge mu 1945. Ubwo abo bari babonye ubwigenge icyizere cyari cyose ku banyagihugu. Hari inzozi nshya ndetse byinshi byari byitezwe n'abaturage basanzwe nyuma y'abakoloni bapakiye utwabo bakisubirira i Burayi. Ku banya-Syria iri ryari iherezo ryo gukandamizwa ndetse no kubyazwa umusaruro mu buryo budahwitse. Ryari iherezo ry'ubucakara ndetse no gukoreshwa mu nyungu z'abazungu b'i Burayi. Izi nzozi ariko zaje kuzima mu gihe gito dore ko ubwigenge bwakurikiwe na kudeta z'ubudasiba zagiye zirangwa muri iki gihugu. Leta yatoye ku buryo bwa demokarasi yahise ikurwaho bidatinze hari muri Werurwe 1949 hakozwe kudeta. Iyi ariko yahise ikurikirwa n'izindi kudeta ebyiri muri uwo mwaka. Mu mwaka wa 1963 itsinda ry'Abarabu bazwi nka Izab al-Batah al-Arabi al-Ishtilaki Kutla Syria baje kujya ku butegetsi bakoze kudeta, gusa nabo baza gukurwaho nyuma y'imyaka 3 na bagenzi babo bari mu ishyaka rimwe. Muri iyo minsi nibwo General Hafez al-Assad wari minisitiri w'ingabo yaje gutangaza ko ashaka gushyira ibintu ku murongo, niko guhita yigira minisitiri w'intebe mu mwaka wa 1970. Mu gihe nyuma y'umwaka yahise avuga ko abaye perezida, umwanya yagumyeho kugeza mu mwaka wa 2000 ubwo yitabaga Imana. Nyuma kwitaba Imana kwa General Hafez al-Assad, Bashar al-Assad yahise ajya ku butegetsi asimbuye se umubyara wari witabye Imana nyine mu mwaka wa 2000. Uyu yahise azana impinduka mu gihugu harimo kurekura imfungwa za politike ndetse no kwemera ibiganiro n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Iki kintu ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byaje kugifata nk'impinduka nziza zigiye gukorwa muri iki gihugu ndetse icyizere cyari cyose cyane ko n'umugore wa Bashar al-Assad ariwe al-Assad Asma al-Assad ngo yavukiye mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse arahakurira ngo byari umugisha ku banyaburayi. Ibi ariko ntabwo byaje kuramba dore ko nyuma y'umwaka umwe gusa ubwo hari hatangiye kuvuka amashyaka menshi yari anatangiye gusaba impinduka hamwe n'amatora rusange, Assad yahise abihagarika, niko gushyira mu nzu y'imbohe abayobozi 10 b'imitwe itandukanye yashakaga impinduka. Demokarasi ngo iheruka ubwo muri Syria. Uyu munsi twagarutse ku ntambara ya Syria yahuruje imbaga ndetse ikaba imaze guhitana abatagira ingano. Ibintu byakomeje kutaba byiza ku ngoma ya Assad muri Syria, aho abaturage bamushinjaga kuba umunyagitugu mu gihe umuryango mpuzamahanga wakomezaga kumushinja guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu hamwe no kuniga ubwisanzure. Inkubiri y'imyivumbagatanyo mu Barabu yatangiye muri Afrika
no muri Syria ntabwo yasigaye. Muri iki gihugu imyivumbagatanyo yatangiriye mu murwa mukuru Damascus hari tariki ya 13 Werurwe 2011, aho abiyerekanaga basabwa ko imfungwa z'intambara za politike zarekurwa ndetse bakanasaba ko habaho impinduka mu miyoborere. Bitandukanye no muri Afurika ya ruguru ariko aho inzego zishinzwe umutekano ntabwo zabaviriye izuba, ahubwo zahise zibarasaho urufaya, aho abagera kuri 6 bahise batabwa muri yombi. Nk'uko bigaragara mu nkuru yo mu kinyamakuru New York Times igira iti Fahim Karim Saad, a faceless teenage refugee who helped ignite Syria war, ngo kimwe mu cyababaje cyane abigaragambyaga n'umwana muto waje gufungwa we n'inshuti ze azira kwanika amagambo avuga ko abaturage bifuza ko leta yavaho. Muri rusange abiyerekanaga basabwa ko bitarenze tariki ya 7 Mata imfungwa zose za politike zarekurwa, hagakurwaho itegeko ry'ibihe bidasanzwe, ruswa igashyirwaho akadomo ndetse hakabaho kwishyira kwizana kwa buri munyasiriya. Nyuma y'aho itariki igeze nta gikozwe, abigaragambya bahinduye imvugo, niko gutangira kuvuga ko ubutegetsi bwa Saad bwavaho burundu. Imyerekano ikaze yabaye kuwa 5 tariki ya 8 Mata, yakozwe icyarimwe mu mijyi 10. Kuva tariki 25 ku kwezi, igisirikare cya Syria cyatangiye kurasa mu mijyi imwe n'imwe gikoresheje ibifaru ndetse n'ingabo zirwanira ku butaka, aho benshi batangiye kwasiga ubuzima. Kugeza mu mpera za Gicurasi mu mwaka wa 2011, byibura abaturage 1000 bari bamaze kwitaba Imana ndetse n'abandi batagira ingano bashyizwe ku ngoyi, aho mu bafunzwe hari haniganjemo abaharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'abanyeshuri. Abdul Malik yatakaje umuvandimwe muri ibi bitero leta yagabaga ku baturage. Si tu savais quel mec c'était. Il s'est retrouvé face à face. Iyo baruzi uko byari bimeze, twisanze duhanganye n'ibifaru nko mu birometero 10, ntabwo bigeze batubabarira. Bashar amenye ko bitazarangira gutyo, agomba kwishyura kubera ibi byaha byose, kubera amaraso yamennye. Tuzahatana kugeza ku munsi wa nyuma. Pour chaque goutte de sang versée, on ira jusqu'au bout. Uko leta yakomezaga kurasa ku bigaragambyaga, niko nabo batangiraga kuyigira imitwe y'uburyo bazageraho bakayishyura, atari kwitegera amaboko ngo irase nk'abakamitegereje umunopfo w'ikiyoni. Inshuro ya mbere abigaragambyaga bahanganye na leta hari tariki ya 6 Kamena 2011, ubwo ingabo za leta zarasaga bari mu kiriyo hafi y'umupaka wa Turukiya, maze abiyerekanaga bagahita bazishyura, bakarasa inyubako zarimo, bakica abashinzwe umutekano 8 ndetse bagahita bigarurira sitasiyo ya polisi yari hafi aho. Intambara noneho yari itangiye ubwo. Amakuru atagira gihamya avuga ko abasirikare noneho bahawe itegeko ryo kujya barasa kubigaragambya ku mugaragaro, aho umusirikare wanze kubikora ngo yaba yarahise acibwa umutwe n'inzego zishinzwe ubutasi zo mu gihugu cya Syria. Aha benshi mu bigaragambyaga batangiye gushaka intwaro zo guhangana n'igisirikare cya leta, aho bazikuraga haribazwaho. Nyuma y'amezi 4 gusa imvururu zitangiye, abaturage 1600 bari bamaze kwicwa, mu gihe abashinzwe umutekano 500 nabo bahasize ubuzima, ari nakabagera ku 13 ngo bari nyuma y'amafera beto. Uko abaturage bicwaga niko Perezida Bashar al-Assad yavuga ko bari kurwanya ibyihebe birimo abana b'imyaka 7. ولا يخفى عليكم بأن سوريا اليوم تتعرض لمؤامرة كبيرة. Nk'uko mubizi kuri ubu Syria yaribasiwe, twatewe n'ibyihebe bifite intego yo gusenya igihugu cyacu. Umwanzi ahora akora ibishoboka ngo ace intege Syria. وعلمي من أجل ضرب استقرار سوريا. Tariki 29 Nyakanga, abasirikare bakuru 7 bitandukanyije n'igisirikare cya Syria niko gushyiraho umutwe bise FSA, Free Syrian Army, cyangwa igisirikare cyo kubohora Syria. Aba w'intego kwari guhigika ingoma ya Assad yari yarigize akaraha kajyahe nka nyagakecuru mu bisi bya Huye, washatse kwigaranzura Ruganzu bitabaho. Aba rero tariki 23 Kanama, imitwe irwanya leta yose yahise ishyiraho ihuriro ryari rifite icyicaro muri Turukiya, aho baribaga uburyo bakorera hamwe bakikiza ingoma ya Assad. Urebye nibwo ibintu byavaga mu mwijima bigana ikuzimu, cyane ko ibyakurikiye ari ukumena amaraso ubutitsa. Aha icyari imyiyerekano cyahindutse intambara, aho imitwe y'inyeshyamba yagendaga ivuka umusubirizo, bashaka guhangana n'ingabo za leta. Iyi mirwano mu mwaka wa 2012 yanageze mu murwa mukuru Damas ndetse no mu mujyi wa kabiri w'iki gihugu wa Ariko. Kugeza mu mpera za 2013, umuryango w'abibumbye watangazaga ko iyi mirwano yari imaze kugwamo bagera ku 90. Iyi mibare yaje kugera ku 191 nyuma y'umwaka umwe gusa,
aheruka gushyirwa hanze yavuga ko kugeza magingo aya abarenga 500 bamaze gusiga ubuzima muri iyi mirwano yo muri Syria. Kuri ubu imirwano yahinduye isura iva ku bashyigikiye n'abadashyigikiye Assad igera ku moko, aho ubwoko bwiganje bw'abasuni bwatangiye guhiga bukwara ubwoko buke bw'abashiya ari nabo bakomokamo perezida Assad. Aha kandi haje kuziramo umutwe w'intagondwa wa Islamic State winjiye nawo mu ntambara ufite intumbero zitandukanye n'izibi bice byombi. Raporo y'umuryango w'abibumbye yaje gukora iperereza ku bijyanye no kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, aho yaje gutangaza ko impande zombi zagiye zikora ibyaha bitandukanye by'intambara, harimo ubwicanyi, iyicarubozo, gufata ku ngufu ndetse no kunyereza abantu. Leta ndetse n'imitwe y'irwanya banashinjwe kubangamira abaturage bya hato na hato, nkaho bagenaga babuze ibirirwe n'ubutabazi bw'ibanze guhita kugira ngo bahime abanze kubiyungaho. Mu kwezi kwa kabiri kwa 2014 ONU yatangaje ko hari abasivili 600 bishwe n'amabombe leta yateraga mu duce twigaruriwe n'inyeshyamba. Umutwe wa Islamic State washinjwe na ONU iterabwoba ukorera abaturage mu duce twigaruriye, aho wagiye ushyiraho ibintu biremereye kubanze gucengerwa n'amatwara yabo, harimo kwicwa ku bwinshi cyane cyane bakasa imitwe, aho mu bagiye bicwa gutyo harimo nabo mu yindi mitwe irwanya leta ya Assad. Aganira na BBC, Mariam Akash ufite abana 9 ariko umugabo akaba ari umwe mu bishwe muri intambara ya Syria, yarababwiye ati muri iyi minsi tubaho nk'abari ku irebe ry'umuryango w'ikuzimu, duhora twikanga, duhora dufite ubwoba. Mu mwaka wa 2013 haje kuba ibidasanzwe byafashwe nka gihonomo ubwo amajana n'amajana yicwaga nyuma y'ibisasu byatewe mu mijyi yiganjemo abahinzi ikikije umurwa mukuru. Ibihugu byo mu burengerazuba byese bishinja leta ya Syria kuba inyuma y'ibi, mu gihe leta n'Uburusiya byo byatangazaga ko byakozwe n'imitwe y'irwanya. Aha bivuga ko izi bombe zatewe zari intwaro z'ubumara kandi zitemewe gukoreshwa hari hose nubwo zikorwa ku bwinshi. Amerika yahise itangaza ko itakwihanganira ibi, niko kuvuga ko igiye gutera iki gihugu, ariko leta ya Assad yemera gutwika intwaro zose za kirimbuzi iki gihugu cyari gitunze. Ni nyuma y'ibiganiro na ONU. Ibi byaje gukorwa mu mwaka wa 2014. Nubwo izi ntwaro zasenywe ariko byaje gutangazwa nyuma ko n'ubundi leta yaje kongera kuzikoresha muri Nyakanga 2014 ubwo yicaga inyeshyamba 13 mu majyaruguru y'igihugu. Ntabwo ariko byagarukiye aho. Tariki ya 4 Mata 2017 mu mujyi wa Khan Shaikun wari mu maboko y'inyeshyamba za Tahrir al-Sham haje gukoreshwa nanone intwaro z'ubumara, niko kwica abaturage barenga 74 maze bakomeretsa n'abarenga 557. Nyuma y'iperereza ryakozwe n'ibihugu bitandukanye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Turukiya, Arabia Saudite, Ubufaransa ndetse na Israel, wongeyeho n'ibyakozwe na Human Rights Watch ngo basanze ibi byarakozwe n'ingabo za Syria. Iki gihugu ariko cyongeye kubihakana gishyigikiwe n'Uburusiya. Nubwo babihakanye ariko ntabwo byabujije ko tariki ya 7 Mata 2017 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaje gutera misile 59 ku birindiro bya gisirikare bya Charlotte Air Base, byavuzwe ko ariho ingabo zahagururikiye zigiye gutera ibi bisasu. Ibi birindiro byarasenywe koko. Ntibyari bihagije. Tariki ya 7 Mata 2018 hongeye kuvuga ikoreshwa z'intwaro z'ubumara ni mu mujyi wa Duma, aho abantu 70 bitabye Imana ndetse 500 bagakomereka. Aha naho leta ya Syria yongeye gutungwa agatoki bihakana, maze Amerika binyuze muri perezida wayo Donald Trump niko gutangaza ko igomba kongera guhana iki gihugu. Uburusiya bwahise butamura agatoki uvuga ko none Amerika niramuka yongeye gutera misile muri Syria iri buzihanure ndetse n'igisatsi cyose kigana muri Syria ngo yiteguye kugishyira hasi. Trump abinyujije kuri Twitter ati nababwira iki, tuzazitera mu minsi 3, ngaho nimwitegure mupfa kumenya ko ari nshyashya kandi zigezweho. Isi yose yahise itangira guhinda umushyitsi ko noneho kera kabaye intambara ya 3 y'isi yabigiye gutangira. Ibi byasabye gutegereza tariki ya 14 Mata 2018 ubwo Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa byaje gutera misile 105 ahantu hatandukanye habarizwa ibikorwa bya guverinoma ya Syria, barahasenya bakoresheje ibikoresho bikomeye. Ibi bikaba byari mu bwoko bwa Tomahawk 66 zatewe zivuye ku mato y'Abanyamerika, US Navy ships hamwe na submarines zabo. Aha hari harimo na JASSM ER-19 zatewe n'indege z'Abanyamerika, US Air Force B-1 bombers, hakabamo SCALPEG ni 9 zo zatewe n'indege z'Abafaransa za French Air Force Rafale fighters.
ntabwo ari izo gusa. Aha kandi hari harimo Storm Shadow za Royal Air Force Tornado GR4 fighters n'iz'Abongereza ndetse na missile de croisière kuva mu mato y'intambara z'Abafaransa. Vladimir Putin n'Abarusiya kubona ibi bahise baruca bararumira baraberereka. Syria iratwikirwa. Theresa May w'Abongereza niko gusobanura inteko ko bagomba guhana iki gihugu cyicira abaturage bacyo. Kajugujugu ya leta ya Syria yagaragaye mu kirere cy'umujyi wa Duma. Inzego zacu z'ubutasi nazo zemeza ko abayobozi b'ingabo za Syria bashyize mu bikorwa umugambi w'ikoreshwa ry'intwaro z'ubumara tariki ya 7 z'ukwezi kwa kane. Turacyagaruka ku ntambara ya Syria, benshi bavuga ko ishobora no kubyara intambara ya gatatu y'isi niba nta gikozwe vuba amazi atari yarenga inkombe. Kuri ubu imitwe y'inyeshyamba yagiye kuri umunsi ku munsi, gusa iyi mitwe ishyigikiwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi nta kivuze imbere y'indi mitwe myinshi y'abayisilamu b'abahezanguni barimo abajihadiste, aho ku isonga haza Islamic State. Uyu mutwe wavutse muri Al-Qaeda ukaba wari warigaruriye igice kinini cyo mu majyaruguru no mu burasirazuba bwa Syria ndetse no hakurya mu baturanyi ba Iraq. Uyu mutwe ukaba uri mu ntambara ebyiri, aho ku ruhande rumwe urwana n'indi mitwe irwanya ubutegetsi muri Syria, mu gihe ku rundi ruhande urwana n'ingabo za leta ya Syria. Muri Nzeri 2014 ingabo za leta z'ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu biyishyigikiye batangiye kurasa uyu mutwe bakoresheje indege kugira ngo bafashe abakurude kwigarurira uduce bafashe. Gusa ariko birinze gutuma ibitero byatuma ingabo za Assad zibyungukiramo. Ubwo umwaka wa 2017 waganaga ku musozo niko Islamic State yagendaga isenyuka. Tariki ya 5 Gicurasi 2017 ingabo za Syria zaje gusenya ibirindiro bya Deir ez-Zor. Islamic State yari imaranye imyaka 3, ikintu bakoze bafashijwemo n'ingabo z'Abarusiya. Ntabwo bagarukiye aho, dore ko bahise bakurikizaho utundi duce dutandukanye turimo ikibuga cy'indege cy'uwo mujyi hamwe n'indi mijyi ya Abu Kamar na Al-Qaim. Uko ingabo za Syria zakomezaga kwigarura agace ko hagati ka Syria, niko inyeshyamba za Syrian Democratic Force zifashijwemo n'Abanyamerika nazo zarimo zigarura uduce twa Raqqa mu majyaruguru, aho nabo birukanyemo Islamic State nubwo leta itabyemeraga. Tariki ya 6 Ukuboza 2017 leta y'Uburusiya yaje kutangaza ko Islamic State itsinzwe burundu, maze niko kubwira Amerika ko yazinga utwaye gasubira iwabo kuko icyo barwanyaga kitari kigihari kandi ko bigomba gukorwa vuba. No umurage n'amateka. Impande zose nta n'umwe rushaka gutsindwa. Umuryango mpuzamahanga usanga intambara yagakwiye kurangirira mu biganiro by'amahoro, ariko yaba umuryango w'abibumbye hamwe n'ihuriro ry'ibihugu by'Abarabu byagerageje inshuro nyinshi guhuza impande zihanganye, gusa nta musaruro byatanze. Muri Mutarama 2014 leta zunze ubumwe za Amerika, Uburusiya hamwe n'umuryango w'abibumbye batumije inama yabereye mu Busuwisi, aho ku murongo w'ibyigwa kwari kureba uko hashyirwa mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Geneve y'umwaka 2012 byavuga ko hashyirwaho leta y'inzibacyuho ihuriweho n'impande zose. Ibi biganiro byari byahawe akazina ka Geneve ya kabiri, byahise bihagarara muri Gashyantare uwo mwaka nyuma y'aho intumwa ya Loni Lakhdar Brahimi atangaje ko leta ya Syria yazanye amananiza, aho yanze byifuzo byose byabo batavuga rumwe yitaga amatsinda y'iterabwoba. Indi gahunda ya Ban Ki-moon ubwo yo gushyira agace katarangwagamo imirwano yaje guterwa utwatsi n'inyeshyamba zatangazaga ko leta ishobora kuyifashisha yongera gusuganya ingabo zayo, mu gihe umutwe wa Islamic State wo ngo utabyubahirizaga na gato. Kuri ubu icyari intambara y'imbere mu gihugu cyabaye isibaniro ry'amahanga atandukanye, aho buri gihugu cyaje kizanye intego zihariye. Bimwe mu bihugu biri ku isonga muri iki gihugu ni leta zunze ubumwe za Amerika. Iyi ngo iri ku ruhande rw'imitwe irwanya leta itari y'ibyihebe. Amerika irifuza ko perezida wa Syria Bashar al-Assad avaho ndetse na Islamic State igasenywa. Muri 2015 nibwo ari perezida wa Amerika Barack Obama yaje gufata icyemezo cyo gukoresha ingufu za gisirikare ikerekeza muri Syria. Aha ariko bamwe n'ubundi bavuga ko iki gihugu cyari kimaze iminsi gitoza kikanaha intwara barwanyaga ubutegetsi. Ikindi gihugu kiri muri Syria ni Uburusiya. Ubu bukaba buri ku ruhande rwa perezida Assad ndetse n'icyo gihugu cy'ingenzi mu gufasha uyu perezida. Aha ariko ntabwo amufashiriza ubusa, cyane ko afite ibirindiro bya gisirikare cyo mu mazi biri muri iki gihugu, bituma Uburusiya bucunga agace k'inyanja ya Mediterane, inyanja ifite agaciro ku bijyanye n'urugamba. Icya kabiri kandi ngo Uburusiya bukura amafaranga menshi mu kugurisha intwaro na Syria,
mu gihe kandi ngo ubu butakwishimira ko ibihugu byo mu burengerazuba byakwigarurira aka karere, ari nayo mpamvu bwakomeje kwitambika mu byemezo byose akanama gashinzwe umutekano ka ONU kagiye gashaka gufatira leta ya Assad. Perezida Putin akaba aherutse gutangaza ko impamvu bafasha leta ya Syria ari ukuyirinda kwigarura n'abanyamerika, bikaba byayangiza nk'uko byagiye bigaragara handi. Вы что? Believe in what? That Assad is an evil man? Yes. An evil guy? Вы спросите других лидеров, You've got которые с ним to общались. ask the other leaders. ngo Assad ni shitani. Wabaza abandi baperezida bavuganye na Assad nyuma y'uko atowe. Byakorwaga n'abanyaburayi kurusha Uburusiya. Twe rero ntabwo turi hano ngo dushyigikire Assad. Turi gufasha leta ya Syria. Ntabwo dushaka ko yisanga mu bibazo nk'ibiri mu bihugu nka Libya, Somalia, Afghanistan, aho itangazamakuru ryamaze igihe rivuga ko hameze nabi, ariko ubu hakaba harabaye nabi kurushaho. Twe rero turi gufasha Syria ngo ikemure ibibazo byayo biciye mu nzira za politiki. And on the basis of resolving this fundamental issue, we would like them to move towards settling the Syrian issue through political means. Yes. Ikindi gihugu gikomeye kiri mu ntambara ya Syria ni Iran. Bizwi ko aricyo gihugu cy'abashia gikomeye muri ako karere, bityo ko kigomba gufasha leta y'abashia ya Assad. Iran ariko nayo ngo yanga urunuka umutwe wa Islamic State, ikintu rukombe iki gihugu gihuriyemo na Amerika. Turukiya nayo iri mu ntambara muri Syria. Iyi ikaba yarakoranye na Amerika igihe kirekire mu gutoza inyeshyamba zirwanya Assad. Kuri ubu impunzi zirenga amamiliyoni z'abanyasiriya zibarizwa ku butaka bwa Turukiya. Iki gihugu kandi kikaba gifasha bidasubirwaho umutwe wo mu bwoko bw'Abaturuke babarizwa muri Syria, ukaba umwe mu barwanya ubutegetsi bwa Assad. Mu kwezi kwa 11 kwa 2015 hagati haje kubamo byinshi bijyanye n'intambara yo muri Syria, ahavuzwe ibitero bya Paris ndetse n'ihanurwa ry'indege y'Abarusiya, byose bikozwe n'umutwe wa Islamic State wo muri Syria. Ibi ngo byatumye Abafaransa bongera ibikorwa byabo by'intambara muri Syria. Ariko ku ruhande rumwe bakaba baratwikaga Islamic State, ariko amabomba amwe y'indege zabo akanayobera ku ngabo za Assad. Leta y'Uburusiya yanenze cyane Abafaransa, aho yatangaje ko ibihugu byo mu burengerazuba bidashaka gukorana nayo ngo barwanye umutwe w'iterabwoba wa Islamic State. Gusa ibi bihugu bikanashinja nabyo Uburusiya gushaka kurwanya indi mitwe itari ibyihebe irwanya ubutegetsi bwa Assad. Mu nkuru ya The New York Times ya tariki ya 12 Ukwakira 2015 ifite umutwe ugira uti US weaponry is turning Syria into proxy war with Russia, ikinyamakuru cyatangaje ko gikurikije uburyo leta ya Amerika ikomeje gufasha inyeshyamba zo muri Syria ndetse n'uburyo Uburusiya buri gufasha ku bwinshi leta ya Syria mu kurwanya izo nyeshyamba, ngo bishobora kurangira Amerika yisanze mu ntambara n'Abarusiya. Imyaka 3 irashize bitegerejwe. Mu mpera z'uko kwezi k'Ukwakira, leta ya Amerika biciye muri Minisitiri w'Ingabo Ashton Carter yatangaje ko igihugu kigiye guhindura uburyo cyarwanagamo muri Syria, aho yatangaje ko bagiye kongera ibitero by'indege ariko ko batazigera barwanira ku butaka. Ikindi gikorwa cyabaye tariki ya 24 Ugushyingo 2015 nubwo Turukiya yazaga kurasa indege z'Abarusiya ibashinja kuvogerera ikirere cyayo, ariko amakuru akava ko indege yari mirasinya ishyamba zirwanya ubutegetsi bwa Syria kandi zishyigikiwe na Turukiya. Tariki ya 2 uko kwezi ko Kuboza, leta y'Ubwongereza yaje gutangaza ko yongereye akazi indege zabo z'intambara ziri muri Iraq, ko zigomba no kujya gufasha muri Syria, zikatwika zikiyongera kuza Amerika n'iz'Abafaransa, tutibagiye na Turukiya. Kuri uwo munsi zahise zitangira akazi. Muri rusange urebye neza indege z'Abanyamerika, Abongereza n'Abafaransa zagiye muri Syria ngo zirase Islamic State, ariko nyuma yo kwitsinzwe zanze kuhava, aho bizwi ko ibihugu bishyigikiye imitwe irwanya ubutegetsi bwa Syria. Indege z'Abarusiya nazo zari zitabajwe muri Syria mu kurwanya Islamic State, ariko birazwi ko iki gihugu gishyigikiye leta ya Assad. Ese noneho mu gihe Amerika izava mu gushyigikira bwiriza inyeshyamba maze ikamanukana n'ingabo zayo zose igahangana na leta ya Assad ihagarikiwe n'Uburusiya, bizacura iki? Icyo sinakimenya. Icyo nzi cyo nuko irari iherezo ry'ikiganiro cyo kuri uyu munsi. Ngubwa neza. Nge Narisha Dodo kuze.